ассалому алейкум тамошобинон ва шунавандагони азиз. мавзӯи имрӯзаи мо хосиятҳои шифобахшии мавиз мебошад. видеоро то охир гӯш кунед, зеро шумо аз хосиятҳои шифобахшии мавиз бохабар хоҳед шуд. ногуфта намонад ки онҳое ки ба ин канал ҳоло обуна нашудед, обуна шавед ва онҳое ки обуна шудед, дигар дӯстҳои худро ба ин канал даъват намоед. ба мову шумо маълум аст ки мавиз ин ангури хушконидашуда мебошад ки онро мавизи ангур ҳам гуфтан равост. беҳтарини мавизҳо пургӯшту камдона ва ширини онҳо аст. бадтаринаш хушки камшираи пуртухми он мебошад. таърихи пайдоиши мавиз хеле қадима буда, онро аз қадимулайём дар Эрону Мовараъунаҳр ва Кавкоз тайёр мекарданд. таркиби кимиёвии мавизҳо қариб як буда, дар онҳо 18-19% об, 1,8-2,3% сафеда, 71% карбогидратҳо, асосан глюкоза ва фруктоза, кислотаҳои органикӣ, витаминҳои гурӯҳи Б, С, П ва элементҳои калий, фосфор, оҳан, магний, калтсий, кобалт ва ғайраҳо мавҷуд ҳастанд. аҳамияти ғизоӣ низ яхела буда, 100 грамми онҳо 274 то 276 килокалория энергия доранд. мавиз хосиятҳои шифобахшии гуногун дорад, яъне ки агар мавизро бихӯранд, хелтаи ғафсро пазонида барои дафъ шудан тайёр мекунад. дарунро мулоим месозад, чизҳои сахти дохилии баданро дар ҳадди эътидол таҳлил медиҳад. меъда ва рӯдаҳоро аз чизҳои бегуна пок месозад. ба даббоҳои исҳоловар кӯмак мерасонад. барои касбии шӯш, яъне ба роҳи нафас хело ҳам мувофиқ ва форам ҳаст. ҷигарро қувват медиҳад. дар одамони сардмиҷоз қувваҳои шаҳвониро ба ҳаракат меоварад. баданро фарбеҳ мекунад. барои сурфаи балғамӣ, бемориҳои гурда ва хичак даво мешавад. инчунин захми рӯдаҳоро шифо мебахшад. агар мавизро бо гули говзабон ва хурмои сабз бихӯранд, дилтапак, яъне ки дилбозиро дафъ мекунад. инро бо сирко бардавом бихӯранд, зардпарваринро дафъ мекунад. агар ба ҷои тухмаш дар ҳар мавиз як дона мӯрч ҷо карда, онҳоро ҳамроҳ карда ба хӯрдани он давом диҳанд, барои сардии гурда ва чакмезак дармон мешавад. сангҳои гурда ва хичакро майда карда мерезонад. агар мавизро бо арпаподиён бипазанд то он ки он муҳарро гардад, баъд онро соф карда бо равғани бодоми ширин бихӯранд, сурфаи тари аз хунукӣ ба амал омадаро шифо мебахшад. мавизро як шабонарӯз дар об тар карда ё онро дар об ҷӯшонида, он обро бо барги пухтаи шилха бихӯранд, дарунро мулоим мекунад. агар мавизро як шабонарӯз дар сиркои ангурӣ тар карда, баъд ба дили наҳор бихӯранд, варами сии пурзро таҳлил медиҳад ки ҳар рӯз чанд дона аз он мавиз хӯрда, аз болояш аз он сирко ҳам камтар бинӯшанд. ин ҳам давои хеле аҷоиб аст. агар мавизро бо мӯрч ва орди арзан бирён карда, бо асал ҳамроҳ карда бихӯранд, балғамро ба воситаи даҳан берун мекунад. мавизро бо равғани ҳайвонот кӯфта гузошта банданд, варамҳоро таҳлил медиҳад. кӯчак ва чиртакҳоро мекафонад. нохуни беҷо баромада бошад, онро меафтонад ва ба ҷояш нохуни нав мебарояд. мавизро бо орди бақло ва зира кӯфта гузошта банданд, варами хояҳоро таҳлил медиҳад. хӯрдани мавиз ба одамони гармиҷоз зарар дорад. дар ин ҳолат сканҷабин бихӯранд ё оби меваҳои турш бимакканд, онҳоро яъне ислоҳ мекунад, зиёни мавизро нест мекунад. ба гурда ҳам зиён мерасонад. дар ин вақт челон бояд бихӯранд. миқдори як бор хӯрдан аз мавиз дар як рӯз то 100 грамм аст. ба ҷои мавиз кишмишро ҳам истеъмол намоянд, комилан ин ҳам раво мебошад. мизоҷи тухми ангур дар дараҷаи якум хунук ва дар дараҷаи дуюм хушк аст. агар инро бихӯранд, дарунро мебандад, меъдаи тармиҷоз ва рӯдаҳоро қувват мебахшад. мавизи камшираю камгӯшт
درون رو میبندد و شکم رو قوت میبخشد ولی خون رو باشد ویران میکند. در ترکیب خون حجره هایی که هستند آنها رو میسوزاند. در این گونه ضررهایش تخمی چیلمنگوشتک یعنی که سمیزود باید بخورند تا اینکه زیانش را به اصلاح آورد. به گرده اگر ضرر کند چیلان باید خورند. مویزی به تخم رو که کشمش می نامند بهترینش سبز رنگ آن و نوسرایی آن سیاهش می باشد. کشمشش نازکتر از مویز است. غذا در آن بسیار می باشد. اگر این را بخورند قوت شهوانی را تیز می کند. آبی را که در آن کشمش یک شبانه روز ترک کرده یا کشمش در آن جوشانیده شده باشد با قند سفید قیام کرده بخورند. سرفه را شفا می بخشد. عضوهای درونی سینه را از ماده های بیگانه پاک می سازد. آواز را باشد صاف می گرداند. اگر این را با زعفران و زردی تخم مرغ کوفته گذاشته بندند کوچک را می کفاند و سختی ها را تحلیل می دهد. در این بابت این از همه دوای بهترین حسابیده می شود. مویز را برای دیگر بیماری ها نیز خیلی استفاده برده می شود. مثلا هنگام کمخونی، سیلی شش استخوان، بیماری های دل، فشار پست خون و بعضی بیماری های سیستم عصب با هر روزه خوردن با چهارمغز یعنی که هر دو را کوفته به همدیگر آمیخته کرده بخورند خیلی فایده بسیار دارد. به کسلی های دل هم فایده ناک می باشد. این بود کمی معلومات درباره خاصیت های شفابخشی مویز. به کانال ابونه شوید، به ویدیو لایک مونید و اگر دیگر خاصیت های شفابخشی مویز را دانید حتما به کامنتاری نویسید. همیشه سلامت و سعادتمند باشید. خداوند در پناهش شما را همیشه نگهبان باشد.